Thobela papa. Papa. Pa ke khopela le ntlhalosetse ka bokopana re lena ke lena mang le tswalana byang le mama ngwana le ngwana. Nna ke nna Solomon Rapetane. Khopela le ntebelele. Nna ke nna Solomon Rapetane. Ngwana ke ngwana wa ka. And then o le ke setlolo tsa ke ngwana wa ngwana wa. O then batho ba koma le tsebana byang le bona. Nna bile a ke ba tsebe ko ona ntse ke ba bona ke no mo itse fela ntsa tsa mamu motseng a senge ke nne le na so rire mara koma ke ya mathoma e ntsha or sala la utlwela or sala ntsha koma before ne ntsa dintsha sa mathoma ne ntsa dintsha ka mara go dintsenga ga ya ona mo lo reng sala la utlwela gore sala wa ba le sini ya o tshwana le ya pikapele before or azanga wa ba le mathata a gore o diragala mathata go komenyana kokome ya hae bana ba bantshine ntse ba tsamaya ba escape ba tsamaya ene ba bane batsadi ba bona ba ba lata so bana ba tsamaya na ba gona o ba khumana or ona lo re sala tsamaya ba se mokhumane o tshwana lo wa ka gae na ba ya ba molata ba ba lata kwa bobo ona ba khona ba khumana ya ba khona ba khumana so ke a kwa pa gore na le fela le ya ka komeng le checka gore bana ba right na le ka ntlhalosetsa seemo sa koma bo safety ba sona gore na bo le byang ai bo safety ba bona ai a bo right auna safety ya ona safety and then le ko kam kholeng ka temo komeng dilo tse dinga se lo itse bana ko komeng o ka ba fa tsona and then wa ba fa le metsa mo megobe mara ntso bile dromo palla gore o tshelle bana metsi wa bona o bona re ke rona le megobe ka mo sekolong o helle metsa mo wa pele bana ka so ha le lebeletse batho ba thushanang le motho le mongwe wa koma bana le experience ka dilo tsa koma bana experience and gore batho ba tlhokometse motho ke batho ba tsubang thata ba nwa yala gore miskin hetse ba nwile that's why le na moshimano la ka ona nna tswala modimo re ke re mo kere o tlo re botsa re tshabetse gore ba bofiwa it's no lore go bofiwa fela ho tshaba fela ororo ka ba ona le tseditse go rena diragala wa bona re sa ditse ka le na ne khono a go ka mkherge ntse le bona 2 months old 2 months old after mo bekentse di felekere ena mongwa kwa mantane ke tlo fetolela ka date e sole sharp ka ska tleke ya go komi ka ya go mabaka ga ke re go bere entse ke le ko ke bere ka manta ba mfone ke phone a mfone mara ke phone le ke a ke ro tsere phone tsa ke phone la ke ngwana a rape ba re ke tsabile o phone la maba ne ke sa tshe go phone ga pe ba re khomotso tsamai ke re bjang a tsamaya ka ro ko komi ke tsena ke lata mongwa koma kwa o ntane na ba mo file nanya ko tshaba pero wa o lo rungwana nanya ko tshaba le mone makhotla a mantsi gore le mo wa le sa mme ka mo hare ka mo a bereke le ba bangwa le ka se mo ise ko skwe tsentse le mme ka mo hare ka ke twa mo a senge ke roa le sinse ke bua ona ko ntse ke le ko teng a zange ke robala hore ke no nwa metsi fela ona a ke na boroko o rarotwa manta la ubedi la boraro la bona ngwana stinga mo oraro robalaga o ja a o itoroka o irala nka we o ka se jongana dena kwa lengoteng o ja and sama thomo ngwana kwa lengoteng o tshalifi o tshore fo o itse phone tsaka ka tlho o itse tsa mmae ka tlho o lo ro tshwere ke motho ko le motho tsantsa maka lo ngwana wa perdi apare tsa koma ke ya maka lo rao ngwana re motse re founela batsadi ba a senge ke re ntwenye and the ngolo ro tsabetse gone nge ke mo kere mo tsoma itse ngore nna ke a go teng ke nna go teng
ke kwa Madidi kwa fela le ona ke postile ko ona ko Madidi ko ba mkona kwa itsing gore ke a go teng so ngwana ba since a dimella ga ona thuso sa la ikhumana so far I think ke tsa wa utlo gore mabane ke sintse ke re ka no bona rape ke nyakile ke komanyana tse ntshitse tse ke di tsamaile le ko motseng kwa ntse kera solution or a senge le bone motho mo solo ka ba fa di phone ke rele ka mpona motho mo solo le tantshwara ke ntate rapeka ma K9 ya bona zanga la khopela maphodisa gore ba ka le tlisetsa ba ma K9 ba dimpia ba a ke rona no re sa le mo ishungo ya ba dintsa ka maphodisa le wa bona okay yeah no ya kwa gala ba se sutlhalo se something yana mo gore lena le mongwa koma ngare go ba le ona le dikgwagano or misunderstanding between lena le a le nagana misunderstanding o ka bo o khosa ke o jo irana ni go khosa ke re bana ke ba iretse star sa mokhotlwa e bile ke tlhose pa nna ka tla le lengana ka le di narikisi ka ra di surna mo nna ka ba pela ka fa bona ba ditibale ka ra ke tlhaudi pa tse e ditleng lona ke lengana mara ntenge tlonya ke tlhawe pa ona go mengo skwenko ka ba ka ba diapi eno ba re khutse na ngwana wa koma a diapi a fa bana bale ntse ba re modala o ile ka ntshele ortele di surnamune vela ne ke batla le surnamune namune ke re ka itse ka ba khopela ba khopela so ha le lebeletse mo koma ileng mo teng maybe ka kitso ya lena e safe mo ileng mo teng for bana se mo le bale no tshalla o le so o khono bona ra shiwa and then lena ile tshwara yang taba ye ragolo se ragolo wa ngwana nna ntshware pila nna se se nteng ke nya ka ngwana wa ka fe ka mkhomongwa ke ro mo tsere mongwa ko a mmus ene rena la agreement o rena o tla ira dio tsotsotse nna re patele se la ri ringi re tla reka khetsa bupi so bupi bo sala la morekela ke rekile tse pedi nna 2 ibila ka reka 1 ke di itse nna still 3 so for now since taba ile mo maphodiseng ene le community ile wariti ka taba ya ngwana le bona ile khato ye fele na le tsoitse ya mbele ka rago na khato ye tse angenya ka motho wa banya kise ka mo le ka mo le ngwana ka miskin community a renya go lona e renyakise yona ke na problem lo a kerke ba hi ba mo ba makale ngwana wa umonga sti ba itsa ile ko me so le nagana re mara ka ba tlhoba boroko go tabeng go batswading ba bang ba o loreng bana ba bona ba ka kwa taba ya o latlhelwa ke ngwana e tsena le tlhola boroko ba bambana na o ribesa bana ba bo ya damana re yona weekend wa fetolela ibile wantsa ka ra o ka fetolele nna ngwana ka ste so ra santse ba make sure ba khumana ngwana pele tshwantse ba make sure before ba fetolela ngwana le re mo kereile mara ga le mo lebeletse ngaka ya rena ya koma o ke ngaka ile mo molaong mo aya maybe uno dira dilo just because ke ngaka nna mo a ke tsebe ka rona le dipampiri tse dingwe o tlile le tsona tse re sign mo tsona re ke tsa go marosa shoto ena hona le ngwana mo wa ena number 2 o tsana sekolo o ile go komeng before ntsa le ko sekolo wa thalwana ka motsa ka re kanya ka pampiri eo ke khono o isa ko sekolo ke fe nthenye a senge ke re ile no nna be ka tsa matsapa ke le ra khola bona ka ya ko ka ba tlhalosetsa ke re le tsebo gore ngwana solo se le makala sti a kere ba tshwere di phone tsa ba ntshwara mara dikolo na di tswaletse le di tsa tswalla ba sa fetsa ngwala di exam ba
ba tsene ke sentse ba tsena ka di-one sekolong tse le se le ane di-exam ha kwala ha irang tsotletse mara ha e affecte dithuto tsa hae ya di affecta ka re wa koma ke ena nge a ntshitse pampiri a isa ko sekolong ba sign gore ngwana o le ha wa ko kome o tla kwala okay no ke a leboa ragolo go boledisana le lena ha ke tsebe gore ke thuso ya mohuta mang e le tlhokang le ka bolela le community kapa batho ka moka ba ba utlweletseng nna thuso e re nyaka ngwana ka moa se re se nyaka nna re nyaka ngwana fela tse tsa di-counseling tse a le bone gore le ka ditlhoka tsa go kry-a di-social worker di tla and then ba le thusa ka taba ya di-counseling ba le advisa mola le mona ka di-social ka kore nna re nyaka fela thuso re kere ngwana miskini morao re nyaka ba nna re nyaka o lo ra re ntshetse ngwana ha di beta a re tla re eng ro tsa ngwana o ko kae re boele alright no ra leboa rago le ara leboa too much baba sicela usitshele ukuthi kwenzakaleni kahle kahle umntwana uxashe nini uhambe nini initiation school ube behave njani lapha yana initiation school umphethe lapha uhlale how long initiation school ungaqala lapho umntwana rekebela lesitwana imampi man nita ku disturb me kombela me miela me kota ku va ri me kota ku va lapho ngwana o tlile komeng ko nna o tlile ka di 1 tsa mme ka kutlwano ya ka le mmahae le ntate mogolo right ke butsi koma ka yena le ngwana ko gabo which is yana ke number 2 so ngwana e thoma koma o ka re ntse bo makhwedi ngwana ne ntse le ngwana o mo right ka mara koma a le right re ne le ntate mogolo wa ne re utlwane ka taba gore ko bula koma yena o tlhokomela go komeng yaka he ke tsamaya le bana ba ke tsamaile le ntate mogolo le bana ba ntate ya ba motho ile gore o teng ka mara koma o tlhokometse go fitlhela mo ile gore ntate o thomo mpontsha metlholo ka mara koma o thomile pele a tsaya diaparo tsa ngwana o mongwe a wetseng ka mara koma a tsamaya a di isa ko gabo then na ke sa lebeletsa after 2 days a ke itse se le gore diaparo di tswile ku ka ke bitsa ke batsadi ba ngwana ba reno re magaitse ke ntate Raphetane o tise diaparo tsa ngwana wa rena mo wa wetseng mo komeng so rena ntwe a ka setso sa borena ngwana ile komeng diaparo di busiwe ha ene kana go yena mpotsa selo right batsadi ba re ba mfaena ka re no le ka sfainin a ka nna le mata mfaena ba ka he ke le mmetsi wa ko e re ke la tenta Raphetane ke tloile ka ya go ntate Raphetane ka la tenta Raphetane ra boela go batsading ba o fitlhile kwa a khopela ditshwarelo a bola taba tsa rena faine o tla e patela mafela kgwedi a hola a sanga e patela ra re sa lebeletse yona na ntate Raphetane ang overtake a ya go komeng ka re ke sa utlweletse ntate Raphetane o go komeng ntate Raphetane o tsene like ka tsheko ke bile le yena go komeng ya o ngreile go komeng ke bile le yena go komeng ka re ke motho mo holo maybe se ke se khalibile go sutlwile ka o sane ntate Raphetane ke tlile go komeng nna ka ya hae ntate Raphetane o dile go nna a rwele mabotlolo ka butse re beke eo ina leng a re ke mabotlolo ke nya go re ka case ya dibiri wel ka tswa mo yona kante ntate Raphetane o letse mabotlolo a otlhe a go komeng o ile le ona kae o ya lona ha ke le ke mutsa re na le nna mabotlolo a ka tsena go komeng a nna go komeng ke toba ka tsaya he koma etswa kante wena wa o le busy o tsaya dilo tsa koma o isa haena o tsere le phanga go komeng a isa ha ile ona ka mmutsi sero why o ira so dilo tse so a di re o theolla ko a re no sorry ka mtlogela ntate Raphetane a boa a tsena go a ya go komeng ha fitla go komeng a kreya go robetswe o tsene ka thu ya boshigo a kra o robetswe well ho tseneng ha ya tsena ka ela ya hore o tlile ka mokomeng no after taba diaparo ntate Raphetane le mabotlolo ke mokubile
ka Marako le hona ke mokubisa ke mabaka eng ke mokubisa ke mabaka gore ntate Rapetane o thumile tla ka story sa gore ngwana ha tshise bo seseng o ja mmeleke bohobe ka mmeleke fela ya re butsisa a tletse ngwana mmeleke ya re butsisa motsadi ya ngwana ra ha ona taba o tshwana le arabo wa ra granta tera Rapetane ka Marako a fihlile ditlhare ka butsisa ditlhare tse ke tsamang a re no ke tsaka di nyaka nka Marako mana ke sa itse selo a ithaka ka re ke ditlhare tsa mokhutlwana ka re o ka tla ka Marako e theilweng ka ditlhare wena wa tla ditlhare tsa ona ka tswa ka re ke sa lebeletse ya ditlhare ntate Rapetane a tla tshwere boroto a tshwere sephatlo o tshwere boroto le sephatlo a fitla ka Marako ko ra di kere ka mmutsisa ntate Rapetane pila mara ho bereke ha byang ka wena o tla le ditshukiri ka Marako ha tla ditshukiri tsela ka Marako ma papa ntate ditshukiri tsela di tsalte di tsuile di ile hae ka mmutsa question ya maroto ana o tla lona ka Marako ma le diphatlo di tla di tloira mara ngwana wa number 1 are no mdala o tsia dilo tse o dutswetsa o yena wa chabile wa utusisa e le re ke le ke di kriya yena na stay graditsia rafika ha bo wa ka re ke mmutsa ka tsona ntate Rapetane o tlhokile honkara a khopela tshwarelo ka re wa bona no o khopela tshwarelo o mfeila thata ke khopela o tlohe mo komeng yaka o ye hae khage khale o khopela ditshwarelo ntate Rapetane a tsamaya hae dio tsotletse ke dira ke reportela maba le ena re monna re mokobe ka mokoba ntate Rapetane a yo bua a tla kokomeng ka thu ya boshiu ha tla kokomeng ya ka thu ya boshiu ya ba ile re moshimane mongwe o tshwere ke moroto moshimane lo hatso o granta ntate Rapetane ko kokomeng ona nthongwe ba re ke tago o eme mothong ya tago a re ha botsisiwa re yena o tla go patrolong so latwa go patrolong yana bona re atle kae kokomeng ene ha o tsena kokomeng boshiu wa irang o tshwantse o reporte ke montsharo ke boshiu tshwantse o reporte go elle go bontsha gore wena o tla kae o tla ka mokomeng batho ba khono tsoa ba ntate Rapetane a zanga ira ntwe then ke sa lebeletse o ke re tlotsa nna ke tshwe kokomeng tshweni ela le yona ho irehile gore o mong a tshware ke moroto wa utusisa right a kopaliwa le tshweni ela mo kae mo gating ya koma mana setseng e tsena ka e re tsena ka mphato go jikeng ha tshweni ela e cha then hona le mo ntate Rapetane a tseneng kokomeng a tsena a robala and which is nna ke mmuditse gore a ke hana a yo tlholla bana ba but aska ya kokomeng a sang inform ha ya kokomeng ha mpotse then ha ya kokomeng le rena ke kokomeng hona le mo ile kokomeng boshiu a re ha tsena kokomeng ebe a ra bana ba koma ba horobetswe a ra bana ba koma re tsohang re rapeleng wa utlwisisa ka re ke mmutisa gore why o ira bjang a re monna a re wa itse nna boshiu ke na le o ba le nthongwe monna e nthokisa boroko ene ebile ne ke re ke tlotla ko wena o tlo nthusa ntho he itlhaheletse monna ke mo ke tlang kokomeng ke tlo ira dilo tsa tswa tseleng o itse kana go na tlile ko nna ke after meeting wa ke tsentse meeting wa batsadi right re last month re bile le problem le ngwana re thomo mmona a thomo re bontsha ditaba tsa o tshaba wa utlwisisa a sto a reacta bana ka koma thomo ka botsa mmateng ka re ke khopela o tle kwana le hona before ke botsa mmateng ke he ke mmutisitse re mara wena o tlhoma byang na le hona ke he ke bone eng ke bone ngwana a robetse boshiu ka mokomeng a robetse bana ba utlwile go nka masipa a utlwisisa then ba motsosa he ba motsosa ba kra le ngwana o kakile wa ngutlisisa ba kra le ngwana o kakile ba re mo yena ba re tsoha o tsamaya o kaka a tsoha ngwana le o tsoheng ha hae ho tsweng hae ka montlung e bana ba le ba re balang ka mo yona a ntshila yo fitla go morago o tsamaile a kaka ntsha masipa fela go morago ba utlwisisa ka re ka butsa ngwana ka re mara a mpotseng
ke mutsa ba sana teng a mpotse mo o iralang ka wena a re monna a re nna ntate mogolo boshiu wa tla monna ka re o tla beang wa mmona na a re ke a mmona wa tla o nyaka re tsamaye ye ro bereka mmereko wa boloi wa boshiu hu ko kae kae le ke le ko hae ra o bereka mmereko re bereka le bo mamang bo mamama ba ho tsisa nna ke le ka raba ngwanula ka rai wena wa hafa wena o palla go ira dilo tse straight o tore ke mang ke rapita which is kana go he ke bolela le yana ne ke shootile video wa ho tsisa right ka founela mmate ka mo mmate ke khopela o namelle o tle kwa ke thomo ba le probleme ya ngwana a o tsisa mateng a mpotro ye na ka rekisa dibiri nna nka se khone o fita ko ye wena e tla kwana ka re wa itse ke ne rat no ke busy thata nge sta batsa a ke busy ne ke tlo tla ko wa itse re ke atla ko ka ntapa ke founela mang ira kholo data ra phetane e tla kwa he happy ke tla labone he ke tla labuka ka bitsa meeting wa batsadi ka re the way ke bona ngwano a thomo mpontsha metlholo ka mo harako ene dilo tse di tsama ka mang ka ntate moholo wa teng ke bitsa mmateng ke ja go bolela le yena mmateng through phone ne ke mo tlhalosetsa gore go irala a o ditse a mpotore no ko ba papa ka ko ke mo kubile but wo enda ba o saya then ene wa mona shuwe o tla leka le mashiu le ngwana shuwa e tlatsa are ntate moholo o tla mo nna boshiu 1 2 3 ke khopela o tlemo re tlo solve ntho eo ka feletsa ke re ke phone la mmateng a sa tshwara dikhono till ke bitsa meeting wa batsadi konna batsadi batla ke founetse mmateng a tshwara di phone ka founela ena ntate moholo wa teng a tloha re o tlile mo mmateng non respond ke boditse lerato o tla meeting ka re ke nyaka le wena o tle mo meeting re tle re tlo khona o lukisa mathata a otlhe le batsadi ba bang ba le teng ene ne so mara ke nyaka arrange taba ya date ya otso right batsadi ba tlile meeting lerato o tlile ana le boyfriend ta hae fitla ka share meeting dio tsene ke dinyaka tsa tsene ke nyaka botsa ka tsona tsa koma he ke fetsa ka tsena motabeng batsadi ba re ke ntse koma ka di 27 or 24 hona mo or ka di 30 mafela quick car no nga se fitlhe ko even le government ha re dumelle hore re tshwantse re be ka mo dikolo di bulwe bana ba sa le ko sekgweng ene ka mo ke na le crisis ke thomo e fa batsadi ke na le crisis ya papa he ausi papa ya ausi o tla go komeng ke thomo ba balla ba ne di tsotsetse ke di boditseng tso wa utlwisisa batsadi ba re hona le crisis e bya o ka re ebile ke yona crisis e nngwe e mpusha hore ke reng ke tswe ka se cause ngwana na o ya ka bonna wa imela ke dipheko tse ntate moholo a di berekisang le yena tse nna ke sa ditseng tseo tsa bona tseo tsa boshigo again ke dipheko tsa ka mohara ga ko he di fitla mo ngwaneng di ira eng so nna ke nya ko tswa before ke kopana le mathata ke botsa batsadi ene le lena ke nya gore bana ba lena ba be safe cause ke kopana le tsana ko sekeng lena a le kopane le tso right lerato e be le re lena wa tlhalosa ke taba tsa hae tsa papa hae ka mkhopa pa re tanga ka tsona o tlhalosetsa batsadi right ya fela ka nna ka re mo lerato ke khopela wena es motsadi ka ntsha le video ne ka tshwere phone mo ka re le ka nnela e utlwella mara video ka mkhongwana ngwana go kokomeng a gitsi basadi nna o ya ka bonna basadi le kanela mmontsha ka re ke mmai wa ngutisi ya ba ile re banna ba bang ba thanko ba ra ha utlwelle fela ka tsebe aska ile bel right ke ba file phone hore e fitlhile mo lerato ra ya fitha mo lerato ha ke itse ba tena na o re yena ha e bona e bile ha e utlwa wa utlwisisa right ka tsia batsadi re batsadi ba phathalla ka tsia lerato ka re lerato ntho ne ke o biletsa yona ne ke re ka hore ngwana le yena shule o lla ka pa ka ntate mogolo ro berekisa ke ntate mogolo ha ke le nna ke lwang le hore at least ke protect ke khopela wena es mmangwana e tswa o tsamaye
o nyakisise gore go irahalang ka ngwana a utlwisa Lerato a re monna a re maranga ya go kae e seng gore ke ye go ntatefanyana ka re a e ska ya go ntatefanyana wa ne ke ra ska ya go ntatefanyana ne ke lebelta ba re ke mo associationeng ya mang ya ntatefanya ene ntatefanya no ira o betha diko wa utlwisa ka o sa ne tla e jika ya ba ga re maybe na le ntatefanya ne rireng re boletse nyaka mokekolo o re mokhalabe o nyakisise bothata ba ngwana ka papa hao he ke bolela le yena ka botka dio tsa dirang ka mona ha gane ibile a phege wa utlwisisa right na le Lerato ra utlwana ga re Lerato o tlo tswa gore a eda hatswa o tlo mpotsa re ntse ka re bo ma 4 days 3 days se Lerato mfounetseng ka sona o mfounetse a mpotsa gore nna ke lle he ke tsaya bana ke lle bana he ba tswa komeng ke tlo ba rekela diaparo ka re no e o nna ka e bolela se nna le wena re utlwana ka sona ke siretsa agreement mo fase gore ka o sane ke ska tsoga ke jika ai ya ba ntho e lengwe re e batho ba boroko ka feletsa ke re no e re ke tleng ka solution bana ba go komeng a kenya ke re nganyisa rekela ngwana mo one ke rekele ngwana mo one ra utlwana ka yo meeting ho snow ke tshetse engwe meeting ho snow tswa ka bo ma 8 to 9 ntate rapetane ka tsena kona ya bushi ha fitla konna a re no mhlongo ke le ke tle mo we cause ne ke palla go tla mo wena mara ke ile chance ya go tla mo we ha ke tsiri stilo ka nna fatshe le na ka re mara ntate rapetane mpotse mo dilo tse o dirang ka mara komo yaka ke eng ka maphelo a bana ba batho elle hang karaba a re monna a re ne ke re ke tlotla ko wena ke tlonya ka thuso nna boshiu ke na le nthongwe ye a enrobatsa ke robala ke itse ke eng ke re ke nyaka o nthuso ke ntshentwe monna ka re video shi wa mutho re ngwana o reng na a utlwela ha fetsa a re ke a mutho a re video e bontshitse mmae ka re a thidima azanga ngara ba re ngwana wa yaka o re ngwana o irang o no mputsere o bontshitse mmae ka re a thidima then ke tsene mo ya ngwana wa o chaba on Monday ke tlohile ko school ke opela pi ka ya hai ke se ke mabaka di social na re khata for 6 months social then ke tsontle go lukisa tsa go tsa dibanka right bana ba ka go komenne ba le right no sna ngwana wa mpontshang ntwe e bete go tsamaeng ha ka ke tlotse ko ke buile mo hayo ka re ka boma past 5 to 6 ra folohela go hongwa re tsena social go teng he ke tloha go teng ka tsena go mtseng wa ka wa boraro ka tloha go teng ka tswa ka ya hai he ke le hai ho tsene motloholo wa ka which is ke ngwana brother ka o munya are timer o komen number 2 ichabile ne rile dikhunyeng le rena le teng na kone ba ile dikhunyeng ne rile dikhunyeng number 2 ichabile right ya bata re ke bantsha le ba bang ba ke re sutla le nyake ke tla right o tsweng haka aka ya street guy go kome le nna ke khethile ke re ke tsamaye ke dang ke nyaka ra fita go screen ba bang ba tlile ka ba tsama ba nyaka ka somare ba tobotsa le mang le mmae ba ba to le bela me ba atla mwa ha wa ra nyaka ra se mokere nna bile ka botsa ra ba itita ba rena ya nyakela go screen ai make sense ngwana ha chaba o chabela ka go motse a rieng ka mo marika ha tseni wa marikana ra mthoka ba bang ba theoile ba ile le kontate molwa then from there ke heke boa ka fika hae ka roba fru ka tsoa ebile hore ke tsena hae ke roba ile he ke utlwela go skhwe ko nna se go khule tata le go skhwe ka re ke utlwela go skhwe ka utlwa ba ope ke ra e ba ka so pele ngwana mo ngasti hore maybe ba ka ba mo kreile cause problem a go ra phone a kena phone right ka roba fru ka tsoa ka ya go skhwe
ke tsena go squing mana ha kriya ai man so o mongwe re no man ke re ne le tlhatlha ne le di khunyeng ko kae ba mpontsha ba re site bona hape go yona site ela o fiele ka nyaka o fiswe mabya ra nyaka ra theo re tla ka tsele nngwe e tlang site ke re no mana re boeleng go habo maybe kana go elena le ileng go ha ngwana o setse a tsaya ene mai me upalla go mfona ka phone ka itimile a re eng go ha ra theo ke phone la ke maphodisa ke ya kae ke ya go jarate he fitla go jarateng a ka fetsa khangene ke yetse le maphodisa go jarate ke ho tsena ndate rapita na ha fitla gere a re no ke thako go skhwe o thako skhwe a singa tle hae ngwana oro singa kri arawa singa kri hae man a re emel a re go lerato go se ntse ke re ka go lerato nna tne ke brigile kitse ra thewa re tla kae mo lerato he fitla mo re kra le hate go thomeng a rena ba re thomaria re tsamaya re nyaka ke na le ma go bolela ka malogo na le ena ra roba re tsamaya re nyaka le ngwa ka matsha na re le kokomi re tluile ka matsha kokomi re bona phone a itima ra ya konna re ro chacha phone cause ne re communicate le batho ne phone tse maputsa makapane le amo e ka vuma le bona ba re maybe re ka bona something re tla boa mo le ra konna ra chacha phone her le motseleng no before to tswa ka seko ndate rapita no shift le motho kwa ka yo phone distance nyana mola a founela ko yena go jarate a re ke khopela leska khiela gate leska khiela le batila go mrao le batla go mrao mfano la tlo bua a khono tsena habo ke ndate rapita but na le distance na iputso na a ke re ha ke mutlu kanti ke mutlu ile a bua zanga mmutsisa ro kanti pila ndate rapita no re ke tswile le yena ra tsamara go nna ra utsha ile ko nna a fitla le ile re tsena ka motse ka la ine na melang ya go nna a re monna a re tshwara phone we charge nna ke ya ha ke bulitse ba fana ba le ba ska khiela kare why bushibo bukana o ka ya hae mola le ro charge phone re khona bona re ya a re kenya go yo so mara ke tsele 6 nyana ya di khene ke boele tsona e re he re tletla mo re tletla ntse rena ke re go khule kwa wena ka mara ona bothata he if wena o re o ya hae tlisa phone na ke ta fitla ke charge wena kana go buile o tla ntsosa go sa nna nna fela ra re go roba o buile go re ka bo ma past 4 go tla mo to go ta gate ka tsoga ka mmulela lela kare and then ke maybe tampola ka feedback ya re o te o mo kreile ate so o thomontsha dikholo wa o tsosa wa phone la bolerato o tsohang o thomo phone la bo no mfano mo nena na thuso na butro o thuso nyaka wa koma ka mo motla ka ba re ke penini o thomo mpotoro na phone la penini ke re mara ka matshama kana re no phone la batho re tsohang le re thuse a re emele hotse then re khono phone la bo penini re phone le lerato then re khono ya motla ka rutlile motlhala ka re ba bone ngwana koma ya site ya mo right ra emela hotse ra ya motla then he ke le motla na ke bitsa ke kholo pampotro community e kon then di go tsore ke tlohe ko ntse re tlhetla se khwaseo e be ke tlo betha konna ke kra community e le kon hertser tlhetla se khwa re tsene go komeng yaka pe hertsena go komeng yaka no furu hertlo ha kon re ile go komeng re tsene stress view ra checka mo mkhukhu mo ra mkhukhu sa ne batho a tsena ka mo yona na ra tswara go komeng go here ya go komeng re tsenetse ka mo mraba ra tsena ka mo pele ana le gate ka mraba tsenetse ka mo mraba hertsena ka before tsena ka gate o tsile mfana wa number
one a botsa stepfather sa hae which is Berge Paul a re mo Paul a re Paul tloelang o ikisa kwa leko Mdala wa itse hore o khomotso o ko kae Mdala wa itse khomotso o ko kae just because of khomotso le ha tsamaya ka tsamaya 2 days Polo o ka re o butsitse o are why o re bjao mfanola are salaka ya dikhunyi re ile dikhunyi le Mdala a tshwarela khomotso go khuni a botsa khomotso gore khomotso a tshabe mokomi and ha tshabatle go yena wa itse re yena o to mo fitla ka tjatjila te ile Mdala o file khomotso maswitsi and nna mfano sala mpotsa yona ko morao mara nna ka e betisa ka ile yena Mdala ka mmutsisa a utlwisisa le ko morao yana go mfano le ntsa azamo a re le ka o chapa Mdala ke buletse le yena e ba zama o khalema khomotso wa utlwisisa but ya gore yena o butse khomotso ra chapa a irang a ela to right ya re tsena ka marako a sangra tsanela modima yona na saka ke le mo bona ka re la mutlo re mfano a reng na a sangra tsanela modima yona ke butisitse ka ra isa a bo ile a ona mtlhala na ba le bona ba re next a re kre mtlhala ka ra right a reng mo ho tswile nna wa tswa Pholo wa tswa Mdala wa tswa ngwana ka ba re ke Mzamani he re tswa ka khoro ya go pele gate re tshwantse re namelle re mmota Pholo a ema ka re tshale bane le mphato a ema le bella Mdala ka maramatlo a re Mdala re a re ina go tlana re tsamaye re nyaka ntho motho a itse mfano wa hawo o wa number 1 a re o utlwile wena o botsa o hore a tshabe kokome e ba mo fa maswitsi Mdala thoma matlhapa Mdala ha thoma matlhapa ka ra ya rohana ra ke re sale mo pelako a re chikeng re boeleng kokome ke khone o utlwa mfano la kaeng ka tsa ka molomo wa hae ka tsa ka ditse ka bitsa mfano a fitla khuna mo mofatse Mdala ka re ntse a tshepisa re yena ta mmeta ka re wena nna kwa mfano la nnela mo ka re mfano la rawa Mdala o butse khomotso a tshabe mo komeng yena ha ka tla ko yena tla bona mo fitla ka enene tjatjila teng bile mo file le maswitsi Mdala re ngangisa mfano wa re Mdala ke a o botsa ka itse ka wa hopola Mdala ne re ne le wena tjatjile straight mo pelama haka le stepfather sa hae le batho ba ne re ne le bona ke re tswa le bona le yena Mdala le mo mmuditse straight mfano ene hopola here tsena re utlile ba ira mfano la ebo ai bole still ola stepfather sa teng ha e botsa Mdala mfano sa bua hape o botsa Mdala mo matlo ene hona le mo ka re mfano na sokodisa a ntsa a zamo cha okay then a tshwariwa a butsi hona le mo e leng gore ba le ba tlhokomelang ka marakoma ba mmutsise re wena ka re mona wa zama o chaba he ka re wa chaba mo o ya kae a re nna re ka chaba mo go ya go ntate mo ko mama nka se ka re mama ka itsira ka se dumile ya re pape ka di question ba ya re ska ba e so okay how ngwana o itse a re o ole o mutlwile so is there any access ya ngwana o go ka yona right now the other kid omoholo number 1 ukukumi so we can get the same story was for lang go yena lo shite di video ka marako no rabutsisa fe le witse okay I get rabutsisa fe we can make a way it's fine hey ke sa itse mara mola wa koma gore ke kopantshe motho a sa welang le ka marakoma a idumele unless fela hele maphodisa
hele maphodisa ba na le allowance ya hore ba ka tsena ka So we mara get to mutual wedding, then we get to that point. no problem. Okay, no stress. So you said honali video, so we can get access to video and on Napole. Video a kere nna ke escope tsa ke le phone wa ka itimetse Itimetse. but mabane herne le ba ke tswa re ke eng go tlile ngwana ka o mongwe re e teng video la ka mara phone ya chomi ya hae. Okay. So I think ke bone yeah Mara ga kgone access. if it If it then, yeah. Yeah. Okay. Then go clear or the agreement they signed it first when I family. Can you tell us the agreement? Is there any sort of like a charity what charges in yona by parties, or is the agreement that actually giving the family hore how wana a wela ka kwa ha tlo khutla or ha wela then sa o skete se ska na tlo khutla then le feletsa ka? no arana agreement ya chelete Okay. What was the agreement elna? cause ne le bana ba na go bula koma ka bona Oh. mo di saka fela ne ke ba khopetse re ba tla nthusa mo dijong. Okay. No problem, mister. Okay. Kana buja introduce. Rena bese para skip. If ke butsisa le na ka bokopana le ka itlhalosa esma. Na ke happy mhlong Happy mhlong. Konje ko ma itse keng? Le bitsa lo. ba bitsa ke koma brahipi ba re koma brahipi Okay. And then ke koma ya mathomo e ke a bokae? since ke thomo betha koma ka 2010 2010. Ke la mathomo kopana le this kind of challenge. yeah A ona bothata bo mo sala o experience ala komeng apart from this one. nna ke la ntla ka mara koma yaka sa le ke thomo bula koma Yeah. taba ya hore ngwana o chabile or maybe o tlhokofalla ke ngwana ka mara koma or eng ha sanga komana le challenge ya tsona le eo. Okay. Koma ya o e rana illegally legally or we rana ka semoya agree di a fapana go tshwana le la mama ba re koma ka supele dinga ka ba re ke ding ke khopela botsisa mo hore ke rana ka semoya o rela bjang o rela hore ke apply ile or ke lata ka singa ka fela gore ya semoya ke taba ya singa ka fela and then legal ho da le motho o loreng o twasitse and then wa I register then hona le o loreng wena o kro we rana ka semoya but not register. okay koma yaka nna ke ngaka self wa ntlalwa and then koma ka ke register yeah e bitsa kana okay no that's a good thing. Security wise ya kukumeng is agree is trombo kananga kamara koma ke na le 1 2 guarda ke na le fo ya batho ba tlhokometse he ntwe incident e diragala ra go lwa ngwana na le teng go komeng ya ngwana tshaba and the security na yona ba le teng o ka re ha ka itlhalosa le yona security ne le batho ba bedi go komeng ba eno gore banna ba tlhokomela ko so o mo one o setse le koma o mo one a tsamaya le bona go dikgonyeng which is ne botse ya load ya bofela pila neng ke le khale ba itsere ba distepile gore ba le ba tla loadung ya mathomo yena ba thoma metholotsholo ya o chaba ka tšatši leo eske tlhalositse o zamile o chaba ha 5 so mola a tlo kra chance ya o chaba le la bo 6 so mo 5ing e hona mo ba motsereng mammofa wa ngutlisisa ba nna fa se ba bolela le ye a ba tlhaloga wa ngutlisisa so ba mmofol so ebe o mong o tloi number 1 o a tlhokomela a ba tlhokometse ebe a o bona ena o sentse ka o reng ha tse ba ba male ba lata dikhuntshila cause ne setse ba di robeletse ne ba di lata ba tlisa ka mphato a tsamaya le ye wa utlwisisa then ha fitla kwa hona le mo ba reng o fitlile ba le he ba kopantsha dikhung tsa bona ake yena a irang a kra pleka roba ba mo kriya mo plekeng a roba ba motsosa he ba motsosa ba re mo yena ba re dikhung di kae ka mkhonna ba mphang sto a re dikhung di kae a re dikhung tsa ka shidile mo ake ba re lata dila
ko tšhabeng gae cause ba re go lateng dikgong tsa gae ba le ba bona tse re sebakanyana ba mo hwela a araba ba mo hwela gape a araba then hepa salamo arabileng ko teng a ba sa mmo wa utlwisisa so metlhala ya hae he ba e sala morago ile site ya motla mo ile ngore hona le ntato mongwe le le ke monyakile mabane le ntate rapeta ba re ar ummone site ya gravel ya dipala ho ya ko di santeng tato na ile ya herela di sala okay since ngwana a latlhile ka hara ga jarata ya gago wena ntho o fila bjang ka yone a entho re ampe entho ke sa le boroko entho ke sa le boroko lo tjakitse ke bolela so ka even mabane ko hona mo ke zabileng after ho ba police station hore ka robala but ka bo ma 3-4 ke setse ke tsuhile ka hore ke robetse ka information engwe ba re Facebook e re mmone go di bi which is le no ke tsere mapodisa ka ya ko mothong wa Facebook ra nya ka di phone number tsa motho wa mo Facebook ngitsa motho a reng o mmone motho ra mo phone na a tshware phone ne ke butse bo mmaero ke to kopana le bona mo furu ba re ba biditse ngaka then ngaka e tshwantse to tlhatlho ba hore nna ke a itse ngwana o ko kae gore ho irala ha o ditse so manula a mo lebeletse ke ngwana o lorong o normal motlhong yena ono botsa nnete ne ha right but not bo right ha right ela ke motho le ngore wa tlhalohanya o bolela le yena wa tlhalohanya ya ke na ke bona ai a se ola wa hore wa shiana wa hafa maybe slow lena ya ai bon okay no so far thank you so much to fana kwa okay ke lebo ke khopela batsadi man ba ba ka reng ba o mo wana ha ka mmona no matter ke ko kae ha re itsise re khono kreya ngwano cause these things ke thoba boroko ke a khopela tswetswe o a mmonang or o ile ngore maybe a ka ba a le ko yena mmotoro o chabile ko meng o chabo bua hae or aska re botsa mo hae ha bolele ngwana a khono bua hae ha ka bolela ha bua hae a ka nna boela ko ha wa sthwa bua ko komeng a ke na bothata selonge sa buile